Eli i o whai o mea mātou te nonofu ai i lea tukulanga ma lea tukulanga. A o lei whanau mai maunga, a o lei whai fu i oe le larorangi ma le atu lau lau, pa mai o lea tua oe mai wabau e o i le whaavau. Momo lava na aweli inga i le tua, lo nā rofa ma lo nā lei, o whapea na marutia e o tosu fua ma si tātu wola. O le tai ala sa pakui o le tua, o te whakarofa ro ia tuai a te umalawa i le swafa man malo, o tātu walii o Yesu Kristo. Mai nuku mala whanga, ka le siafia, lau whaina wena ko ia le tua, whapea ko nisu o whapea o whaalomonomo mai, ma sila mai, i le neipol kalama o whapea o whaasala wina, i lungo la auto whainanga. O te whakarofa fua se matu Ulisese i SACRAMENTO, whaftai le rofo le tua lo maua pe kātou lumia i lantau singa ma lan kukuina i a kātou. O te whaftai le fua i kātou Ulisese, o no a tō suluwa i tauranga o whapea no tō la fuina, mo le ngā wenga le tua, i whamamia atu le tua i a tō umalawa. I stemi o luma lepo kalama, la whapea o mai si upu mai la fionga le tua e ala mai le ila na auna sunga le rifa ki au i au sese Mataafa. Taini leo la kato whato wina i loa le tusi mai la fionga le tua no maua le tusi ne mia mtau kue lua se ioko whato kue lima. Ne mia mtau kue lua kue lua se ioko kue lima. E mai. Na whai mai leo le tupu i a te au. Se ale mea o e mata whanu nuai, ai le aiso mai. Wana o le whanu nua lava o le noto le nā. Ona o matua whewhi ai lea, ma o whapea atu le tupu. Ia soi fua e whawawau le tupu. Se ale mea o te le whanu nuai, o lo whaatafuna ina le ai. O le mea o iai tunga mau o uta maa. Ma ona pui pui o whao tia i ahi. O whaapea mai lea o le tupu i a tia. Se a ele mea e te manao ai. Ona o talo ai lea i lea tua o le langi. Na o whai atu lea i le tupu. Te a whai le lei le tupu. A whai fo i e te alofa i lago ona. I e awina tua o Utah. I lea ai o iai tunga mau o ta maa. Ia o to e whaia. I whamia mai le tua te tawina rana kionka ia. A le tūrā leo a kato whaongonga tuloa e se pese whaastua o saunia e le au pese. Na
le whātalofa atu I atu oe I le nei tai au sa pati o le tua. Ia ma toe tui nā atu fo I le au whātalofa ma whamalo ma whawhitai I tālosanga Ia le ngata I lea o le tapen penanga I saunia I tātou mo le aso tātou te o mai I tāpuai I le tua. I would like to say thank you for tuning in, for joining with the moment of worship, preparing your heart and mind to join us as we continue to have this experience of worship from the comfort of your house, of your home, and wherever you may be. Po fe lava le no fuanga lo e iai a lo e whafonga mai. Ia tuinatu le au whatalofa ia te oe, ia mawhapea o na ofolofa atu a vea ia te inga le ngangpa ia I lo soifua mo so tātou wola, ina I mwhai on tātou whatasia I le neisa pati po le aso o tāpua I e vivi e tuai whanau le tua ia te ia. O te talo ma o whamoemoe I le whamunianga le ngangpa ia, o le awhapea o na whaongaina, ia le raungaina o le upo le tua, e awala tuai I se whiau, awala tuai se whamalosi au, awala tuai se upu e mawhai o na teiteina I tātou, le soifuanga lo tātou iai, may the preaching of the word that God will speak through this moment of sharing the word of God, that God will direct us and open our eyes to see things happening around us, that we may say that God is still in control and God is leading our lives. Olo iei te tainga mana le tua I sio tātou wola, ia a whapeo na tātou vaia meo lo tutupu le tātou lalolangi ma le whengai o ina o le soifuanga le nei, ia mawhai ai o no tātou whapeatu I le tua o loo tai lau o fio I lo mātou whai ngā malanga. O le whiau whapitoa lai le so o lo tātou suisuina mai le tusi o ne mia. Tusi o ne mia o lo I aise suisuenga, e mawhai o na tātou vai ai I le whesota inga o le soifuanga o le whanau o le tua a whetawhea ina. Ma rātou whapea o na tuina atu I nuu o lo whapea o na au mauai ia ma whatawhea ina o na o le swinga o le soifuanga ma mena o ia I lātou. When the people of God were taken to exile, captivities, I le whatawheanga, ia e mawhai o na tātou wao o ina mai aini le sona. Whetalai mai e le atua iai tātou I le nei tusi, po le nei a whionga tusi a le atua le tusi o ne mia. E tātou telo ina ai e whamaoni upu a le atua. O tātou suenga lai le sāpati nei ia manina sāpati o lo lumanai. Tātou te vaai ai I le alofa tai ma le alofa whapitoa le tua I lana whanau. The study of the book of Nehemiah, the historical narrative, is able to articulate, able to detail the comparison, the parallel of the experience of the people of God while they were taken into captivities. Some of them remained back in the homeland. But God was given through His servant and the prophets and the faithful remnants the message for them. It's good for us that we may learn from them. E whatawaina I le sona na tuina atu le tua I on tangata I aso o whaingata. Ina I mawhai on tātu loina le o ngā sami me le o ngā lalolangi ma lei tūlangi o loa ngai e tuai le tātou whainga malanga. Ia, o te walawina ia lau whaafongaanga ina I mwhai o na tātou au whaatasi mo te talo. Ia o tātou
mafaufau i e masuʻisuʻiina i le tusi o Neemia. Puno mai o tauau mo le tātou tatalo lo mātou tamai o i le langi. O afionga tusia. O afionga na puaina mai i le finangalo ma le upu alofa le atua e awala mai le ngā luenga le ngangpa i e o sofia ai i e tangata o le atua perfecta ia mataitai matupu mali. Ma le au patariaka ua latou tusia ai a fiompa ia le atua i le savalinga lo nuu i teimi o puapuanga ma teimi o whamanuianga ma teimi o vavenga. Father God, as we look at the life of those who went before us, the prophets, the patriarchs, the God-fearing men and women of God who inspired and transpired to record the experience of God in the life of your people, preserved in a written document, preserved in the scripture. It is relevant and fitting for us to look at, because through these writings, Yahweh fionga mau tustusinga ma fiongpa ia le tua e fetalai mai lau fia ma o hao i mātou ina ia mawhai ono mātou i lolo fina ngalo whātaua ina le whamaoni o le tua whaftai le tua whamanuia le lato whafonga anga whamanuia le wholofolo ina o le upu i le nei sapati i le uswafa Yesu Keriso ua ole mwalau atua ina ia mene ua whautu ina ia le susuenga o le nei sapati fai mai ia le whaautu e mawhai on whautala i ai ia le tātou susuenga o le Agaga Tau Atiae. Ina i mawhai ona toi whausia ia pāma pui pui o le ai o le tua po le ai o Yerusalema. O le Agaga Tau Atiae ina mawhai ona toi atina ina toi whausia ia ma toi langa ina toi toto ina ma toe mawhai ona toe whatuina mea ua soloia, mea ua whaalenga ina. The message this morning I would like to entitle Mending, Spirits of Restoring, Rebuilding and Unifying. To restore things has been destroyed. The broken wall, the burned gates, and the thing that was being overrun and laid dormant in a ruin and destructions has to be rebuilt. E au ona toe fausia matina ina. O le toe tauatina ina o le Agaga Tau Atiae. O le whiau le nā e mawhai ona taloina mwhautu i ai i le nei suenga. O tō mai tau mai, pe a tātou mai tau ina le soifuanga o lo tātou i ai. I wholinga mai ua whapea ona le petia ia le soifuanga sa masani ona o tātou wolai. O au ngā tupulanga matutua ia maisi au ngā tupulanga so o mai ai. Ua whapea ona tineia, whapea ona le petia, whaavai ia maanganuu, ia maaonga mamasaninga. We have recognized that the changing of generations, the older generations, the current study recognize there's change and there are things that shifting in the culture. The change comes around when culture and traditions are shifting, are moving, because of the new generations is passing. And also the new generations will rise to the occasions and bring new things that not as informed, not as parallel, as custom with the older one. O le fesuia ingo tupulanga, the baby boomers, the Generation X, and follow the millennials,
And now we have the Generation Z, the younger generations, and now we have seen the movement and the changing and the shifting of culture. Wa afia I fo'i ma o onga mawhatuatuanga. Lau whawhungaanga ma tātou susuenga me whai ono tātou loina. Ia mea o loo tutupu le tātou sio manga. Tutupu ilo tātou lalolangi. Tutupu ilo tātou. Our society is surrounding with things that so much interesting that challenge us. Oftentimes there are things that was built has to be torn down. O mea na fausia isi tupulanga ua whapea o na tinea, whapea o na aveseina, considered to be an old and need to be renewed. Whapea nalso I fuanga lo tātou iai. O leo tū la o le nei suenga po le manatu le nei sabati o taua, o le toe ati na ina, o le toe fuata ina, o le toe fausia o pā mapui, o le ai o Yerusalema. E whātusa I leo langa lo tātou iai. U whapeo manunu, maluluina, I le whaavai o le aonga whakerusiano. O tātou maitawina le swinga o leo langa lo iai nei. O lo tātou vai le whememe ai, ma le whetauina, ma le whinaunga, ma le tupoina. O au ngā tupulanga ia le ngate lea. O atu nuu, mangangana, mai tuainga. We have seen the things that happening around us. But I would like to share with you the experience in the time of Nehemiah. The experience of restoring, the experience of rebuilding, the experience of coming together in spite of all the changing, the challenge that happening around them. Me fo o lo tupu, mamve o lo tupu leo langa, e me whai no tātou maitawina ai, ia se le sona o ina ai tātou, whai mai la ia le manatu ma le autū o le tātou mau o lo wha tāua ina I le suenga. Mau o mai le mia ma tā upu e lua, alon whai upu e sfuma fitu o te toe whai tawina. Whai mai le whiompa ia le atua, na o whai atu, ia I lātou, ua o tou sila fia le malaia ua iai tātou, ua whatafuna ina Yerusalema, ma ona pui ua suno ina le afi, o maia ina tātou whaia pā Yerusalema, ina ia aua nei whaaluma ina I tātou, ua o tou tau atu, ia I lātou le ao o le atua, sa le leilunga ia tau, a tō ma upu o tupu na whai mai ia tau, o na whapea mai leo I lātou, I nā tūla ia, I nā tātou whaia, o na lātou wha malolosi ai lea I le nei ngā luenga le lei. O whionga nā le tua, whai mai, o lātou o mai, ma lātou whapea atu, o tātou mai tawina, o mā leia lo tātou nu. O whatafuna ina le ai o le tua, o susunu ina pā ma pui ma whaitutoa, o le nuu ma le maru. Ai whai mai le lātou whamtalanga, o mai ai tātou whaia, toi whatu ina ma toi atiae, ia mea ua whalenga ina ia aua, nei upu vale ina ia aua, nei tau leanga ina ia aua nei whai mai le larulangi, ina ia aua, nei o lātou whapea, ua tenea, ma ua le toi ai se la mepa, ua le toi mumu, le la mepa le atua I tonu o le nu filfilia le atua. This passage reminds us, Nehemiah recorded the experience and they said, then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste, its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. And I told them of the hand of God, which was being good upon me,
and also the king's word that he had spoken to me. So they said, let us rise and build. Then they together their hands in this work. They build. Fe mai o lato o mai fatasi, ma o lato fape atu I o tato toe whaia, fatuina le pui pui mal nuu mal malu le tua, mal nuu o le tua, ina ia aua nei upu vale ina ia aua nei fai mai fili o le tua. Le kalesia le tua, mal nuu o le tua, o te manatu e whailo atu ia te oe, ia le manaonga o lo iai, I le whiau o le tua. Ina ua vailauina I le tua I lona nuu. Ma ia whiwhilia, ma ia whamanuia ia I lātou. O le moonga mal tau, mal manaonga silsilo le tua ina avea le nuu o le tua. Ina I mawhai o na whaia le ami o tonu. Ina I mawhai o na iai ia le file mu. Ina I mawhai o na maluai I lātou. O e, vai. The people of God, the community of God, was purposely intended by God that they will provide a safe haven for marginal people, provide a place for them to do justice, mercy, and righteousness. The people of God or the community of God, according to the scripture and the intent of God, is a place that there is safety and security. Ai pete iane, o tātou mei tawina, ua whewai mai hai le nu o le tua, ua osfa ia le fili, o na whai mai lea, o le whiompa ia le tua, ua ave whatangata o tawaina le nu o le tua, I isi atu nu. O na langaina leo I lātou, po le loto, o I lātou ua osfa ia le ngangpa I o le tua, o te mana ai whamanatu atu ia te o le nei tai au. E iei tangata ua langaina le tua o lato loto mo lato finangalo. E iei tangata ua walawina le tua. E lato te iloina me o loto tupu. O lato iloina ia le whaingatā le tūlanga me le soifuanga lo iai. I want you to know that God have chosen people to recognize the critical and the seriousness of the time we live. People who have an eyes to look and able to feel the concern that we are in a critical time of history, that the walls of our faith has been shaken and broken down. We have seen the critical moment of our time that we no longer have the freedoms to preach the word of God. We are threatened by the enemies. Oftentimes, Christianity is now overridden by the secular world. The humanisms, the science and technology is taking over and push Christianity from the center and front and center of attention of the world is put aside into a private sector. Wafapea ona le to yaileng le taonga fa Cristiano e to sina yella langi a wafapea ona fa titia ma fa le onga ina le onga fa Cristiano e valawina le tua ila tou iaso fa bitoa I temi fa bitoa ina io la tu langona ina o lo iai le mana onga fa bitoa e te tau ona toe langaina e tau ona toe fausia e tau ona fa le leia i le pui pole fa vai o tala lei le upo le folfolanga le amiotonu. The gospel of Jesus Christ has to be built, restored, and has to have the power to shelter the people of God. Mai la fiumpa ia le tua. O mai e tātou toi whaile ai pui o le maru. O tātou whaia ia pā o le ai o soloia ma le petia. Ina ia aua. Nei whai mai le laulangi. O le tusi o ne mia. O lo iai se whiau whapito I lātou e toi whausia ma toi atiae. Toi atiae na ina pā le ai. Toi na tina ina le nu o le tua. Toi tina ina le malu o le tua. E whapena, le whanau o le tua yaso e ngata ai. Walawina I tātou ina mwhai una toi atiae. Ma toi whausia, ma toi whamalosia. Le nganga, tā pua I le nganga
talitonu le nganga ustai mga wai polo inga ma te inga le tua. Sa iai ia se tasi tangata ingoa ia Horatio Nelson. O ia o se fita, o ia o se tai au, o ia o se kapeteni I vaenga au po le fuavaa al malo o Engelani I le tausanga e tasi valu o lima. Whapea o na whaasanga tau mai ai ia au o se pānia mawharani. When Spain and France collaborate together under the leadership of Napoleon, they have a coalition to attack and to come to overtake the British fleet. Fe mai sa yel tangata nei o Nelsone, o le tangata nei o Nelsone, fe mai o ia iwi lona mata. Le ngata lea ua manua ma ua mutu lona lima. A oanga mai ia fuavaa a Sepania Mafarani, both great nations of the 17th century and 18th coming, tried to overtake British. And there we find, according to history, Horatio Nelson is the one-eyed captain's admiral who lead the fleet of England. And one of the soldiers, or one of the sailors said to Horatio Nelson, I have seen the enemies join force in their opposite directions. They are approaching closer to us. Nelson lifted up the telescope and put on his blind eye and he said, I have not seen the enemy. And he said to his people around him, he said to his fleet, England expect every individual to perform their duties to serve the country. Fe mai fam talanga tangata nei o Nelsone, ina wo faiatu se tasi o saila ia te ia o ia mai tawina, o lo whapea o nā ngai mai i se pānia mafarani, ia lato was whainga on whapea lea on tūnatu leo ia le mewa ia te ia mai tu ine lona mata iwi, mai i whapea atu o te leo mai tawina, ia le fili o lato mai, o na i whapea leo upu o lo whapea na tūsia, lau I lo ai le tangata nei o Nelsone, fe mai ua ato whaina I tātou uma, ua whirwhilia I tātou, ia whapea o na whamaone le tangata I le tiute o walau inai, a wā I le puipuinga o le tātou malo. Every individual person has to fulfill his duty of defending and stand for his country. Le kalesia le tua, ua walauina oe mau, ina I mawhai o na tātou iloina, ua walauina I tātou se walauina whapitoa tātou te puipuina, tātou te walauina, tātou te atinaina, ia le ngā luenga po ole fe au o le tala le lei. A wā ua whapea no swaia le fili, ma ua le petia le fili, ma ua tātou mai tawina mea lo tutupu le tātou o langa. O te fia tā ua la, le tūlanga o loo iai le tātou whaasio sio manga, I mea o lo tutupu, I peo no tā ua, o le nu o le tua po le kalesia le tua po le ai o le tua, e iai le whamoe mwenga whapitoe ma whai ona iai le file mu, iai le saoloto, e iai ia le ami o tonu, e iai le whamsinonga whamaoni, e tutusa tangata uba, I le whaaloalo ma le ami o tonu, e ala I pūlenga, e ala I tula fono le tua. When God called his people and established with a covenant of justice and mercy under the governance and the laws of God, people will live in the freedom, people will live in safety and security under the guidance and the governance of God. Petayane, ua le petia whaavai, ua le petia whatuatuanga, ua le petia mate ena tula fono le tua. Now we have seen the results. However, our society has been marred and tarnished and tainted with social injustice, racial discrimination, gender disparity, generational differences,
selfishness and greed, self-righteous, egocentric, ethnocentric, cultural and racial supremacy. All this is overrun. All these enemies, all these challenges is now come in our ways to destroy the intents of God for the people of God to live safe and free in respect and justice and righteousness. But we have seen the foundations of God's kingdom in peoples of God has been shaken and demolished and destroyed. Lau whafunganga I le tātou whaitawina ma suisuina le tusione mia, whai mai ua luluina whaavai o le ai. Ua soloia pā, le ngate lea o susunuina, symbolically, o le whātustusanga le nā, o le soifuanga, saunga le mūsa o loto, wa iai le faith na inga, wa iai ia fōwalenga, wa iai fe misa inga, wa iai tumo inga. Pea on tātou mai tawina, ua whapea ona, iai I lātou, ua lātou, manao mia, e whaaleo ina, I alo lātou, I le lātou whiau, there is a protest and riot, echoing the voice that social injustice need to be removed. Social injustice is danger in our society. Those who walk, those who stand, and those who proclaim that justice need to be done, justice need to be delivered, justice need to be shared among all lives matter. Blacks lives matter. All race matter. People need to have a voice. People need to have a stand. Ele ngate lea I lātou wa lātou manao e fia whaeloa. Wa lātou le lavava. I le whapea ona whaungaina o le pule male le tau pulea. The abusive of power. People are tired and sick of people who use the law to abuse the marginalized people, the minorities. So they raise their voice and stand. Let justice be done. Le kalesia le tua le nei taiao. E whapena langona o tātou mai tawina e ao ono tātou whaeloa. E ao ono tātou tutu mau e whaeloa le tula whono mo le ami o tonu o le tua. Ina I mawhai ona mau le saunga le mū mo le file mū. O I tangata I lātou te ana mamata tau I tula whono le tua. O le whasili mo oi maa ule nei tai au. E whape whea ona toi whausia pā ma pui pui o le ai o le tua. How can we rebuild and restore the broken walls? How can we restore the burning gates? How can we rebuild the city that is laid waste because it was overrun by the injustice, overrun by the enemy, overrun by those who feel that they are above the law? My friend, this morning, utamna e whailo atu iai tātou, e iai au wala le tua e me whai iai ono tātou uia le ami o tonu, e me whai ono tātou whailoa, e le upumoni le tua, e tai tātou le ami o tonu le tua, I e tātou whaia ma le ami o tonu, I e tātou whaia ma le whamsinonga, ina I me whai ono tātou loina muli tai, I upu ma whionga, ma tula whono le tua. How can we rebuild the broken walls? How can we rebuild the broken separations of race, the social injustice, the gender disparity? How can we rebuild and bring unity? How can we restore peace, love and mercy among our society? If hape fea ona toi fausia, ia whaavai o le amiotonu, whaavai o le file mu. I would like to submit to you what the Bible indicates to us through this passage
through the experience of Nehemiah and those who remained and those who were called to restore, those who rebuild the walls of Jerusalem. O te mana e whai loa te ate o tolu wala au, a le tuantuina atu ia Nehemia. Ina i mawhai o na toilanga ina le nganga, le whamalosi, ina i mawhai o na toi fausia, ia pāma pui pui, o le ai ua le petia, ma whaat leanga ina. E mawhai o na whaatu sa ina e whapewhea o na tātou toi fausia, i le nganga o le alofa ma le whamaoni, whapewhea o na whaavea i le tala lei ma le upo le tua, le amionga, a le tua po le tulafono le tua, e mawhai o na toi fau ia ai, ma mawhai o na toi whamalosia ai, i le soifuanga, o le o langa o lo tātou i ai. Our society today need to inherit, need to integrate the principle of God in order for us to mend and restore and rebuild a broken relationship between race, between gender, between classes, between generations. We need to build bridges. We need to restore the fortitude of harmony, peace and joy. E mawhai na toi fausia, e ala I le upumoni maltala lei, ma fiong pa ia le tua. Whai mai le fiong pa ia le tua le o te whieta ua. I le tai au le ne e mawhai. E mawhai na tātou le ni, whai mai le fiong pa ia le tua. I e loa, ua tātou I loina, le mea lo tupu I o tātou o langa. Le mea, whai mai le maenga mua. E au no tātou loina, ua le petia, ma whaaleanga ina, pui pui o le ai. We have to recognize that the wall has been broken, that the gate has burned, that the community of God has been isolated and separated. Lono winga, e te tau ono tātou loina, ua mavaivai, ma ua whapea ona a whaina, le soifuanga, male whamaoni o tangata. What I'm trying to convey to you, need to recognize that our relationship, that our spiritual well-being, recognize that we're in trouble in our spiritual growth, recognize that our spiritual dryness, our spiritual brokenness, recognize that we're in a situation that our spiritual has been affected because we drifted away from God. Ainga le tua. Soifuanga le nei wo tātou wola mo tō soifu ai, wa whaina le tō langa whaleanganga. I tātou loina, wa whaina I le tātou vama o tātou uso, le tātou vama le tua, le tātou whengainga ma le tua. We have to recognize we're in trouble of our spiritual growth, in our spiritual well-being, in our spiritual healthy, in our spiritual commitments. I le tātou vama le tua. E mawhai no tātou loina ua fia I tātou, ai sea a wa ua tātou mamau, ua te ena I tātou upo le tua. O le mafuanga le nā, e mawhai ai on toi atina ina pāle ai, ina I mawhai ono tātou loina masalamo ina, ua tātou maulalo matoi lalo, ua whaina soifuanga, le soifuanga tāpuai, le soifuanga whātua, soifuanga tali tonu I le tua, ua tātou loina, ua tātou mamau ma le tua. Whamele fiong pai a le tua, lua le Timoteum ta upu e tolu whai upu mua e o le lima, o te fi whai tauina. A iei loe o tou, a oe ia ei loa le nei mea. O na aso e ngata ai e o mai ai, aso whai ngata, e ave ai tangata, ma e aro lofa iai latou lava. O e mana na oi tupe, o e loto vii, o e whamaualunga, o e upuleanga, o e le whalongo I mātua, o e le whawhetai, o e amioleanga, o e le loto ainga, o e tu mavaenga, o e whataupua, o e le taofi le mana o le
le taofi mana onga o le tino, o e whasaua, o e le alolofa, o tangata a mio le lei, a o e whaalata, o e so ona whai, o e whaafeteina, o e tele le manao I mea whaafia, ai le ise manao I le tua, o ese, o e ua, peise ai ua mio tua, a o le mana, ua le maua ia I lātou, ia whamele whiumpa ia le tua, ua tātou wo I tuaso, ua whapea ona te ene tangata, ia whiumpa ia le tua. Ua lātou naunau atu I tuina nau o le tino, ua whapea ona lātou le ai le alofa I mātua, ua lātou naunau I lātou lava I vi inga o le nei o langa. We're reaching the point that human beings are craving for the lust and the life of selfishness. So I fuanga le nā to I lalo o leo langa o tangata lo iai. I tato mai tawina ua pa uma o lalo o leo langa wha kerisiano. 2 Timothy chapter 3. But know this, that in the last days perilous time will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slander without self-control, brutals, despisers of good, traitors, and headstrong, haughty, loved of pleasures rather than lovers of God, having form of godliness, but denying the power, and from such people turn away from them. Utato me tawina, ua pa uma ua lalo so I fuanga whalenganga. Aingo le tua. O le wale to e fuata ina ai, ma to e lapta ina, ma to e atina ina, le so I whangi e tato ilo ina, ua tato pa ua lalo. Ua whapeo na whaina pāo pui o le tala lei. Ua tato me tawina, ua whaina leo langa whalenganga, leo langa wha kerisiano. Recognize that we in the situation, in the condition of our spiritual well-being is being broken, is being affected and being shattered. Aingo le tua. E mawhai una toe atina ina. E mawhai ona toe tāpina ina. Pea whai wa tātou ilo ina wa tātou pa u ese me le tapula a le tua. O mea lo tutupu le tātou o langa. Ona ua mamau. Ia tangata o le tua. Ma le upu o le tua. O mea tutupu o tātou o langa mea lo tātou mai tau ina ua mamau le tangata ma le tua. E au ona toe fuata ina. E au ona toe atina ina. E au ona toe atina e ma toe fuata ina le o langa whalenganga. Le ainga o le tua. O le wala awa le tua mo oe maa uli tai au nei. E ma whai ona toe whausia pāo le a ai o Yerusalema. E ma whai ona toe whausia le o langa whalenganga pe a whai tatu dilo ina. O tātou ma mauma le tua. O tātou ilo ina o tātou o ese mal tapula a le tua. Whameiro le whiumpa ia le tua, I oto o mai a te oto umo e tinga ina mafti a venga. Whameiro le whiumpa le tua e na o ia e ma whai ona toe whafowina, na o le tua e ma whai ona toe whamausia, na o le tua e ma whai ona toe whafowina. Ma tuina le nganga o le whamalosi. I would like to remind you that God has given us the spirit that we will need to have to rebuild and restore. The spirit that we need to recognize that how much we need of God in our lives. Wale vai ngalona lue fieta ua. Fe mai la fiumpa ia le tua, e fape feo na toi fausia pao le ai. Fe mai le tusi o fa linga mta upue sfulma le lua, non fai upe sumal fitu. Fe mai uaita fo ile ta rako il fafine, ui alu atu e tau le taua. Mal fafine, mai e to toi o lana whanau.
Ma i lātou e ana I polo inga le tua, ma le mau ia Yesu Keriso. Then the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. If I prevail na toi fausia, pa ole ai mapui ua whalenga ina. Fe mai o lo tauina le taua, al te Apollo, man whawhine, mai to toia o lana whanau. I la tau o lo tausia le tulafono le tua, ma le mau ia Yesu Keriso. Le tulafono le tua, fe mai le whewpa ia le tua. I whapeona e alofatu le tua, ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. I whapeona e alofatu lo uso, e pei lava ene e alofa I atoe. We are now in a battle between good and evil. And the Bible tells us, and the dragon enraged with the woman and the offspring and her offspring, those who keep the commandments of God and the testimony of Jesus. We can only fight the battles with the devil, with Satan's, by remaining faithful in the commandments of God, submitted to God with our heart, our mind, and soul, and love our neighbors as we love ourselves. The only two that bind the commandments of God, love God and love your neighbors as yourself. From talanga le nā le tua, e me whai no tātou toi whausia pāo le pui la aia Ierusalema. E me whai no tātou tauina le taua ma le ti Apollo. Ina e me whai no tātou toi whausia, ma toi whale leia, ma toi atina ina, le tātou vamo tātou uso. E ala le tau singa upumonia le tua. Pea tātou mai tauina, I mea lo tutupu, au whapea ona whinau, whapea ona whete nai I alo tātou lalolangi our society as we see the riot, those who protest against the police brutality, those who protest against the injustice and the racial discriminations. We have seen a glimpse of unity. Some of the police were able to come into the senses to kneel and come to reconcile with those who protest, not into a violent explosions of emotions, but those who are able to try to mend and rebuild and restore the relationship. Ele ole malosi ele fita ole nganga ole tua. I lātou e whalangolango mamuli mga wai upo le tulafono le tua. E mawhai ona toe whausia, ma toe atina ina ai. Ia, pāma pui, ma mea ua whe ese ai ele tātou lo langi. Ele ngate lea, o le ato toanga le whiongpa ia le tua. I le mateam ta upo lima o lo ta uai, le tasi vaenga, e mawhai ona whausia ai, ma toe atina ina pāo pui, ma toe atina ai le ngā luenga wha, le o langa wha kerisiano, e whai lo atu lau langi. I would like to read from you the Beatitudes, the details of the gospel, the details of the Lord of God. Blessed are the poor in spirit, for there is kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemaker, for they will be called the sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Whamai amuia he loto maualalo, awai o la tau le malo le langi. Amuia I la tau o e whano noa o e wha mawhanwhana ina I la tau. Amuia he loto maualalo, awai whai mo la tau le malo. Amuia I la tau e fia aima fia inu le amiotonu, awai mao ona I la tau. Amuia I la tau o e alofa atu, o e alofa ina I la tau. Amuia e loto mama,
awa lātou te ilo atu le tua, amuia i lātou e fausia le file mu, awa e taua i lātou whanau le tua, amuia i lātou e whasauaina, awa e oma lātou le mālo le langi. O le toi fausia o pui ma pā o le petia. O le tātou muli tai lea i tū la fono ma whaavai o le tū la fono o le tua. Le loto mau o lalo, o le anga malu, ma le alofa, ma le wha maoni, ma le wha loalo. The justice of God to rebuild the wall. E pau na le awale mwhaina toi fausia ai, ma toi atina ina, le file mu ma le sa loto, ma le alofa i te tonu o le tātou whasiusio manga, pe a whai tātou te toi a mataina, ma toi a mana ia, le tū la fono o le tua. Lau whawhonganga le nei tai au. Whamaine e mia, o mai tātou toi whaia, pui le au ina ia aua ni whai mai, i lātou o lo lātou whai mawhili o le tua. E ma whai toi fausia, le a ai ma whai toi fausia, le a mea tonu e ma whai una wha, leo te le ina, le mana o le tala lea le tua, pe a whai e wa aia, ua fua mai ato e maau, fua le tū la fono o le tua. I lātou e tausia le tū la fono le tua, ma ana i le polo inga Yesu Keriso, le moli mau o Yesu Keriso. Whape whiona tātou toi fausia ai, pāo pui le ai, e peona tā ua, i a tātou ilo ina le tūlanga maua lalo o leo langa wha kerisiano, ma leo langa wha lea nganga o lo i ei tātou. Recognize the brokenness of our spiritual experience and relationship with God. Recognize that we are poor in spirit. Recognize we're far from God. And then we turn to God and help us. Give us the spirit that we restore our spiritual growth and our spiritual mature, our spiritual well-being with God. Aile ngā te lea, whe mai i mawhai ono tātou tausia tu la fono le tua. Tu la fono le lofa, tu la fono le whamangalo, tu la fono le anga lei, tu la fono ina i mawhai ono tātou muli e tusa i tātou uma i le sila whanga le tua. Ia le ngate lea, me le whiongpa ia le to i la tau e tau siel tu la fono le tua, ma le mau ia Yesu Keriso. O le tau whausia o pā pui o le ai o Yerusalema, o i la tau e tau siel tu la fono le tua, ma ana i le mau ia Yesu Keriso. O le mau ia Yesu Keriso, whai me le tusi o mātei o whai atu le tua i lona usoo, o le alfa matalanga tangata o ayau. Jesus asked the disciple, what do people say about me? And the disciple said to Jesus, some of them say that you are Elijah, you are the prophets, you are near Jeremiah. And Jesus said to the disciple, what do you say about me? Whaiatu Yesu, lala to tala ia jan whamelo petelo oe o le alo le tua. Na whaiatu le Yesu Keriso, peteloe, o mea wo whailo atu e le tua i ato oe, e le mai se tangata ai mai le tua. O mea wai whaelo mai o te whausia ai lau e kalesia e lungo le nei maa. O le upu moni wai whaelo mai o a le alo le tua. O le maa le nai whausia ai le kalesia. Peter, what you confess that I am the Son of God, it is the solid rock that I build my church. O le moli mau ia Yesu Keriso. Po le whiau ia Yesu Keriso. O le whaavae leo le whaatuatuanga whakerisiano. O na toi whai maile le whiongpa ia le tua. I lunga o le nei whaatuatuanga. I lunga o le nei upumoni. I lunga o le nei upon these confessions. Upon this truth that Jesus is the Son of God. The solid rock. I will build my church upon these confessions. Le moli mau le na Yesu Keriso. O le mau ia Yesu Keriso. O le whiau o le tala lei. O le whiau ava laungaina le kalesia. O Yesu Keriso. O ia le na. E whaavai e le whaatuatuanga whakerisiano. E kalesia le tua le ne tai au. E whape whea na tātou e whausia pui ma pao le ai o soloia.
Mua me whai ona tātou iloina, o tātou mamau ma le tua. Lona lua, e au no tātou iloina, whai mai, i o tātou ana i le tua. Tausia na polo inga, a walo whapea ona ita le tarako e le fine, maurua te whai le taua, ia i la tau whanau whawhina i la tau e tutoe, o i la tau e tausi le polo inga le tua. O le tauira le taua i le vā o le leima leanga, le taua le lalolangi ma le au o le tua, tātou te tauina e le tātou tausio le tula fono o le tua. Ia le ngate lea, tātou te tauina le taua, i le tātou moli mau, i le lalolangi o Iesu Keriso e whaavai ai le whiau o le tala lei, le whiau o le whaotanga, le whiau o le tue, o le leinga o le tue tuwhatasinga o le lalolangi. The gospel of salvation through Jesus Christ. Na o lenga mo ele nei tai au. Au fe memea i lo tātou lololangi. Au fi nau le tātou lololangi. O ia te oe mau. Le fe au e toe wha sia ma toe ati na ina pao le ai. Toe whau sia pao le ai. I lo tātou iloina, lo tātou mana o mia, ma le mana onga whapitoa. I e toi whātaua ina, lo tātou o langa whakerisiano. Tātou o langa whaleanganga. Toi whausia pāle ai, e alo i le tātou tū mau i tū la fono le tua. Muli tai ma ngā wai tū la fono le tua. Ale ngā te lea, i a ave Iesu Keriso, o le whaavai o le ekalesia, o le whaavai le o langa tāpuai, le whaavai o le tātou auranga muli mai atu ia te ia, le moli mau, i le o langa manu malo, le o langa o le tala lei e ala mai a Iesu Keriso, mo whaola ina i tātou le ami o tono Iesu Keriso. Le na maliu mo toi tū mai mawhiu le langi, mai whai mai o te awina atu ia te o tau le tasif sosoani o le anganga pa i o le tua. Lau whafong anga le nei tai au. Ia vele whi au ane mia. Tui whausia o pāo pui pule ai o solo ia. E ma whai ona langa ina ma toi whapena whatawa ina e tātou meo nei o langa. E ma whai ona tātou e whausia le tātou o langa whakerisiano. Le tātou moli maule langi. Pe a whai tātou tuloina. Wati na ina i tātou, i le upumoni le tua, ai le ngata i lea, tau sia tu la fono le tua, i ma tātou moli mau, i le talal whaltanga e ala ia Iesu Keriso le tātou li mo le tātou whaola. Ia te oele manui o le tua, ia te oe whamanuianga le tua, i le suafa Iesu Keriso wa ole mval aua tuenei si o tātou te talo. Le atuai e whamanuia i lau nuu, whamanuia le lātou whaafonga au mātou whememe ai le nei larolangi, wona i ate oele upumoni mātou te manu malo ai, whaaftei whaafonga mai lau suafa Iesu, o mātou wal aua tuenei. Amen.